Alright, part 2. Uthi ngibambe meeting no-anti esheshayo ngithi anti kwenzakalani? Have you noticed the changes kuzibani? Uyagqoka uyaswenka uphathele iy'ngane into ezimnandi, uthenga amagrosa kodwa asimazi ukuthi imali uyithathaphi. Are you seeing something that I am noticing nami ukuthi ngiyasaba ukuthi khona into embi engase yenzeke? Sengihleze nginovalo noma kunokho umuntu nje ngiyasaba ngathi uzovethi ugqeka amaphoyisa ngoba angimazi ukuthi yini le ayenzayo evele yamlethela imali fast and quick kangaka. Athi u-anti hhayi, no asithule siyifakele izibuko le ndaba mhlampe izohamba ihambe iziveze ukuthi yini. Uthi hhayi ngempela asiphilanga isikhathi esingakanani. Yaziveza into fast and quick ukuthi yini. Wafika umfana eshamashushu la ngo-September, October ethi ufuna ukuyolobola, ucela ukuthi simtholele abantu besilisa abanesibongo fanana nesethu. Uyacela ukuthi no-anti abe yi-part of ithimba leli liyohamba liyolobola. Uyalobola. Ulobola abantu wakabani na? Athi hhayi ngelinye ilanga uyomletha umuntu wakhe simbone ukuthi unjani. Uthi hey wesisandile, hhayi-ke sitatazele ngaloyo langa futhi kungabi na-stress kube ukuthi nje u-prepared ukuthi njengoba ethi uzovakashisa umuntu wakhe simbone, ulethe izinto ezimnandi gross ukuthi phela sipheke kube right ngoba phela uzo-introducer lo muntu wakhe afuna ukumlobola. Lo muntu wakhe afuna ukumlobola esingamazi ukuthi ufuna ukumlobola ngani ngoba phela siyamazi ukuthi akasebenza akanamali. Uthi hhayi-ke lifike kusuku sitatazele sipheke sichochozise senze omasaladi senze ontontoni silindele ukubona u-girlfriend kabhuti lo abazolobolana naye bashade ngoDisemba ngoba bazoshada nge-birthday yakhe usisters ngoba bafuna i-celebration ibe trouble plus festive, right? Uthi sisandile afike lifike usuku lolu Saturday lo hleli ukuthi kuzofika lo sisi. Uthi sisandile kufike unyavunyavu lemoto emnyama econsaco eshayina enamasondo anyakaza noma imile yabona mayisaduma isondo lakhona lithi liya rotate lithi iduma inganyakaza ingahambi isondo lakhona lithi hey. Uthi sabulunguza ngewindi sino-anti sisaba nokuphumela eminyango ukuthi hayibu sizoke sibone ukuthi kwenzakalani la. Uthi ayinhle imoto angazi nanokuthi kwakumotoni leya angikhumbuli ngisho igama layo but it was a black car, a SUV, 2 pipes, beautiful car. I don't know whether it was a Range Rover or it was what is motor angizazi ngamagama kodwa nje engakunotice ukuthi kona uyathanda awuthandi, this is a damn expensive car. Uthi hey sabukwana sino-anti uthi lo muntu ozokwehla kule moto ebiza kangaka uzohlala kwamaphi ama-couch ngoba phela thina ufola umnyana nje nkosi yami lesihlala kona sixakekele. Hey uthi hhayi sishayane ngamakhanda uthi hhayi sihlise umoya uthi hhayi-ke ehleke usisi loyo wehla on the passenger seat uno-driver lo muntu esikhuluma ngayo uyadrayivelwa. Sorry, ehle on the back seat, on the passenger seat and the back seat, udriver wakhe afika ezamvulele edilike nobhuti naye ngoba wayebahlangabezile phela adilike khona lapho. Hawu, hey, ayi. Uthi wesisandile ngicela ukukutshela ukuthi umuntu uma esengena endlini kungena untanga zenu. Ngitshela ubhuti wami una-27 uthi sisizandile kungene untanga zenu akamuhle untanga zenu sisizandile. Uyambona ukuthi lo muntu la kuma-40s kodwa yile nhlobo ezibhekile ezithandayo enuka kamnandi nesikhumba lesi engazi ukuthi esengane. Yabona le nhlobo ene-glass enesikhumba engazi ukuthi siyi-glass indlela esiglowa ngakhona. Akacwebezeli akaswenke akamuhle usisi wabantu. Hhayi afika ahlale phansi abingelele. Hhayi unice yena uyaxoxa, is just an open person nje ozikhululekela oxoxayo. Uyasitshela ngendlela amthanda ngakhona ubhuti wami ngoba phela u-anti ubhizi la uyakhuluma umfaka imibuzo u-anti ufaka imibuzo u-anti uletha amakhekhe aletha amabhiskidi aletha ama-drink u-anti afake imibuzo uyabuza u-anti manje sisi wami-ke wena ukazushade awunamuntu unjani ngoba phela ngiyabona ukuthi hhayi engathi uthe ukukhula kunondodana wethu lo. Uthatha usisi hhayi mina ngiyi-virgin. Njani? Uthi uyi-virgin? Labantu laba soloko bendawonye kusukela last year ngabo March and ubhuti unokunyamalala bahamba ama-vacation entontontoni and lo kunyamalala kwakhe uyasho nje mezonyamalala kube weekend yonke. Lo kunyamalala kwakhe ila nyamalala khona buye sebuya nemsonke emisha namagama. Hawu, uyi-virgin. Uthi hhayi-ke lupheleke lolo suku
kudliwe kuyelekele kube mnandi ukuba naye liphele lolo suku ahambe usisi sisale nalo akithi sihlale phansi simbuze kahle. Hey wezibani awusichazele kahle ngalomuntu wakho nangesitshela isimangala ukuthi uthi uyi-virgin kodwa una 40 niyathandana una 40 wena okay ukuthi una 27 ufuna ukushada nomuntu una 40 and lo muntu uyamazi ukuthi le mali engaka anayo uyithathaphi ngoba le moto ahamba ngayo kabani saphendule lwasekhaya hayi imoto yakhe and enye yezimoto zakhe ziningi lezi moto ayikho yinye enye yezimoto zakhe. Wenza msebenzi muni hayi akasebenzi uyazisebenza unamabhizinisi businessman hayi ke aningangibuzi ke lokho ngoba phela nami angikaze ngiye emabhizinisini akhe kodwa engikwazi ukuthi lo muntu lo unezimali zakhe uyazisebenza right nje empilweni ingakho nje ngicela ukuthi njengamanje ningijabule uthi avela bhongo laka athi ngicela ukuthi ningijabulele njengamanje because yonke impilo yami has been stuck for the past 7 years ngiqeda umatric ngekho into enzakalayo ngawuthola umsebenzi and njengamanje njengoba sekunje ngicela ukuthi nivele ningijabulele ngoba impilo yami kusho ukuthi finally uNkulunkulu bekadazi ukuthi izovele nje ithi mase iqhakaze ngalendlela iqhakaza ngayo iqhakaze ngomuntu engimthandayo ngomuntu omthandayo a 40-year-old virgin enemali esingayazi ukuthi ithathaphi nawe awazi ukuthi ithathaphi athi hayi ke akugona kwenu ukuthi imali uyithathaphi unayo okusalayo ngizomlobola futhi uzonginikeza yini imali yokuthi ngiyomlobola kubo akanankinga akana stress yonke into uzoyi-arrange esayidini lakhe nomshado futhi yena uzokhokhela yonke into nina khululekani okweni nje ukuthi niyokhetha iy'ngubo eniyoyigqoka ngosuku lomshado ngisho ngakhethe eziwu-3 mawuthanda ufuna ukushintsha ngazo ney'ngane everybody wonke umuntu is catered for hayi sithule sibuka umhlola uthi sicabanga ukuthi uyadlala ayibozi ihamba izinsuku afike uOctober phela uOctober uqala uNovember lube usuku lamalobolo la ngempela umfana afike uthi ngalolo langa uanti ke seze wenza ngalendlela acele ngayo ke phela wamthola ke umuntu ozomphelezela wesilisa ke ozofika ammelele uthi nangempela 2 nights before kuzoyiwa khona lapho kuloyo lokhunjana kulo mlobolo wabo uthi umfana wasekhaya afike nebriefcase nje engaka egcwele inyavunyavu yemali uthi esisandile angikaze ngiyibona imali engaka empilweni yami ngathi mangiyibuka uyishaqane zo 200 rand bodwa bastakiwe ngathi hey naku sizoboshwa siboshelwe into esingayazi naku sisha sishela into esingayazi uthi hayi kafike nale mali athi nayi imali engizoyolobola ngayo ngicela kwenziwe kufanele kwenziwe uma ukuthi kufanele ishiselwe impepho le mali wathini akwenziwe lokho kufanele kwenziwe kodwa kusala kwe nayi imali we assorted iyona mali le esohamba siyolobola ngayo uthi that day particular day wafike drive enye yezimoto futhi zakhe lo sisi lo uthi nemoto esizohamba ngayo iyona le izohlala la kumina up until usuku lamalobolo soyisebenzisa nje ukuze kuphele yonke process abuze ukuthi kuthengwa ini ubuza kanti uthi hayi ke asho ku anti okuthengwayo konkosi yami ngaphela sesilalela umthetho sesibambe lo mthetho sithobela lo mthetho ngaphela nanga umuntu uyasibhulisha manje ukuthi if asimjabuleli kusho ukuthi asihamzonda simthandi ekubeni nakade impilo yakhe yastaka mayisiqala impilo yakhe inyakaza thina sesiney'tori ukuthi ye wathini uthi edida kunako konke ukuthi lo mfana wasekhaya unomngane wakhe aba-close naye abakhule ndawonye bafunda ndawonye into ey'ningi bebezenza ndawonye lo mngane wakhe-ke na-ke uyabamba amatoho lapha nalapha kubuye kubhede kodwa bayalithola ithuba lokuhlala ndawonye baxoxe uthi there was a time la umngane wakhe eza khona kumina e-consent ethi hey wezibani yazi uzibani ungitshela isimangala ukuthi le girlfriend yakhe na 40 years le 40-year-old virgin yakhe uthi abakaze balale kodwa khona into eke wayiqaphela ukuthi kuye kwenzeka a couple of times eyivakashele athi mengabe elele naye embedeni avuke ekseni singasekho yona iqhamuke seyibuya nebreakfast kodwa njalo la kade ilele khona kusuke kuney'ntuthane kune kuthiwa yini iy'ntuthane ey'ningi ezihlangene ndawonye kusuke kunesigxinya nje sey'ntuthane ezimnyama la eshidini la kadelele khona the moment ebuya mekangena endlini engena ne-tray le-breakfast lezi zintuthane ziyanyamalala hayi uthi ngithi mina ngicela ungibuzele-ke ngoba phela into engeke ngikwazi mina ukuyibuza le ngoba i-personal and it's a bit sensitive. Ngicela ungibuzele le yobu-virgin balo sisi ukuthi njengoba lo mfana wasekhaya eso convinced ukuthi le girlfriend yakhe ena 40-year-old i-virgin ubona ngani wazi kanjani ukuthi ngempela i-virgin le girlfriend yakhe uthi hayi nangempela-ke asuke umngane kuba ukuthi uyokwenza le investigation ukuthi le girlfriend ekuthiwa ina 40 years kodwa i-virgin ngempela yini uthi hayi nangempela ahambe mfana abuye naye impendulo ngelinye ilanga athi hey ongitshela isimanga uzibani ungitshela isimanga ukuthi njengoba ethi nje une-show ukuthi le girlfriend yakhe ngempela i-virgin at 40
uthi ngimbuzile ukuthi wazi kanjani mebelala kanti benze njani, abathintana abadlalisani mebelele ukuthi wathi nje cha abenzani lutho, kodwa into ayenza u-girlfriend kabili ukuthi amconvince ukuthi ngempela uyi-virgin, ngoba uthi naye wayengekho convince ukuthi uyi-virgin. Embuza hayibo ngempela sithanda sami una 40 years uyi-virgin kanjani? Uthi into ayenza wamcobhozisa wamfakisa umunwe. Yazini indaba zabantu siyazithanda futhi ngeke siphume kuzona, sikaze kuphuma futhi kuzona manje. Don't forget, send me your story time, DM me your story time, whatever that you want to talk about. Okwenzeke ngoDisemba, okwenzeke nini, okuphatha kabi, okuphatha kabuhlungu, okuphatha kamnandi, yiza nazo. Uthi wamcobhozisa usisi, uthi wathi nje akafaka umunwe azizwele ukuthi ngempela uzongena yini. Uthi na ngempela uthi wawufaka kumunwe wangangeni, okukhombisa ukuthi ngempela ke i-proof leyo ukuthi ubaby wakhe uyi-40-year-old virgin. Uthi ayike ngoDisemba beqashwe elokugcina itende lafike lafakwe ekhaya. Umshado ubungemuhle bekuyisiphihli, uqale somewhere in some ndawo thizeni la ekushadela khona abantu abayikhulu abanezimali. Nathi sathengela imsenko salandwa ngemoto owunyanyavu uhlobo phambili, udriver walo sisi ukuthi ke manje silandela ukuya emshadweni. Sahamba okwalungiswa ekhaya, kwalungiswa ke kwafakwa kwenziwa amatshwala ke phela for lokuthi kubikwe kwazeke ukuthi khona into eyenzakalayo ke phela ekhayeni. Uthi emva kwaloko ke wabuya kumshado wazophelela khona la ekhaya. Mawuphela la ekhaya kwafakwa itende elikhulukazi elimhlophe qo, kwabuya ideko yakanokusho, kwabuya i-catering yakanokusho, ukudla uthi kwakuyindathane. Uthi abantu bayidla inyama baze bayibuka. Uthi eyakhona inkomo yomshado yahamba nje yayokhonjwa la yayithengwe khona, yakhonjwa amaqede yasiyo emadeleni, yafike yahlinzwa yaslayiswa yabuyiswa yamaphakethe yonke iphelele, isikwe ngononina, ihlukanisiwe ukuthi le yani le kakhari le iziteki. Uthi sabusa kwaze kwaphinde kwakosiwa nakushona kwelanga. Uthi into ebesibhekene nawo ke ngoDisemba, kodwa inhliziyo azikhululekile neze ngoba asazi ukuthi uma sekudlule lo Disemba lo njengoba udlulile nje manje, asiyazi ezokwenzeka kule ngane yasekhaya, ngoba ngempela asinalo ithemba lokuthi lo muntu wesifazane unamabhizinisi aqondileyo. Siyasola ukuthi inkulu into ayenzayo or kanye uthwele, asazi, kodwa ekugcineni kosuku ngiyafuna ukumkhipha kule yanto, hayi ngoba ngingamjabulela ukuthi uhleli kamnandi nalo muntu wakhe wesifinale 40-year-old virgin yakhe, kodwa ngiyafuna ukumkhipha kule yanto ngoba ngibona nje ingozi emlengelayo. I don't know noma nathi si-safe uma kunje, kodwa nje ngibona ingozi. Uthi awungibuzele lapho kuma-life graduate ukuthi into enje vele ithiwani, ngimiyeke aqhubeke nalo 40-year-old virgin wife wakhe, noma ngiyithole indlela yokumkhipha kule nto, ngimfunele umuntu ozomsiza aphume kule nto, ngoba hey, I am worried ngomntakama okukuphela kwakhe. Hayi angazi, nami ngithatha ngijikijela nina ngoba ngithunyiwe phela, ngithi mina ngisithunyi, ngithunyiwe, ngithatha nje ngijikijela nina, ke siyifakeleni lapha sibone ukuthi mayinje ihamba kanjani, iyabonakala iyona, is it a real thinking? Uthwele lo sisi, le ngane isafe, kwenzakalani? Udinga ukutakulwa lo muntu noma simiyeke uhappy la khona, simiyeke kanje? Hayi ngicela ukuzwa ngawe, akuphawule nami, mina ngikwenzile wami umsebenzi, yangena indaba ku DM ngayikhipha njengoba injalo ngayo zithi qithi la kunini. So nawe ke uma ukuthi uyafuneka ukuthi ngizoyithi qithi la kunini njengoba inje, yenza njalo mntakama. DM Facebook Meaningful Conversation with Zani Mfeka, DM TikTok conversations_Zani Mfeka, DM Instagram, and do follow while you're at it. Don't forget story time asihlangane kwesilandelayo.